Selamünaleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Defne'deyiz. Dün mallarımızı dağıttık burada. Battaniyeler, bebek bezi, kadın ihtiyaçları. Bugün de inşallah arabamızı yüklüyoruz. Samandağ bölgesine gideceğiz. Oraya da dağıtacağız inşallah. Orada insanlar çok mağdur. Buradan Haçeliler ve ikamet kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yaptığınız hayırlar Allah berkahizini kabul eylesin. Esselamualeyküm ve rahmetullahi teala ve Syederalun beredar video korban gempa Turki mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh yang telah mengirimkan bantuan ke negara tersebut. Dalam video berdurasi 38 detik itu dengan latar belakang tumpukan logistik bantuan dari Aceh, seorang pria Turki menyampaikan dirinya sedang di Defne. Ia menyampaikan sudah mendistribusikan barang-barang seperti selimut, popok, dan sejumlah kebutuhan wanita. Ia akan memuat bantuan ke mobilnya dan pergi ke daerah Samandak, serta akan mendistribusikan bantuan-bantuan di sana. Pria tersebut juga berterima kasih untuk orang-orang Aceh dan saudara Ikamat. Sementara Ketua Ikatan Masyarakat Aceh Turki atau Ikamat, Muhammad Akbar Angkasa membenarkan video tersebut. Saat ini pendistribusian bantuan sedang berlangsung dan bantuan tiba sekitar 3 hingga 4 hari yang lalu.